Thirikari ya kaunti ya Meru ni yanite shilingi milioni 5 kirare mbamira mbeca iria kuringana na Mr. Wakigina na munini wa gavana kaunti Titus Tochio igethirikiano ya mikobo kiri arimi bobu yite nyumo ya bunge ya kaunti ukulukira waria rokuate arimi bakimera ndi bae botethio Wakigina nyuma ya thoko chiaome ya thiguru kwethirikiingwa mbeca inende yanikire sako ya nyambene mera sako untuburane ndebo ukira wari runene nyuma ministry ya urimi kirethirika nene kwa na mbeca ingi kire sako ya mwenge mwaka muthiru murige wa charity arinetoi kire arwe siasa kuri na wirigiro kinya kethiranie kanini ka murimi wa mira nyuma ya thirikari ya kaunti kwathura mung'ana jwa mbeca chiringi milioni 20 cia mira thirikari ya kaunti unadi ni ejanite milioni 5 kiri 20 iria nandi chietete kiri sako ya mira ya nyambene mira sako na kiri mbeca icio gavana araugire tu inenkere 5 million kiri nyambene mira sako ikenda antara tukumanya kuvamithiana bomba kuike chikuru mbeca ii ire irajanirwo kuri muthenya jwa igoro kuringana na munini wa gavana Titus Tochio ni ati kithirire cia gukobithia arimi ba mira barena bo bakethirwa bagichokia nyuma ya kagita karia kaejani kinya members ba kunangora mbeca ba mbeca iti chiotheri mbeca cia guitethia bakarea fees bachokia bangi bakajukia ou revolving fund awatu tu thirikari county government Meru tuinaomba in the subsequent budgets na ndio tunawirigiro BBI yakundukua ni atuongela mbeca atutu thirikari county government ito pledge tukaendelea kuongela sako icha mira mbeca nikenda andu betu bomba witethia bo bujete ntuku inka yake nyuma ya ministry ya urimi nayo kwejana mbeca ingi kiri sako ya mwenge mbeca iria cionekene gukia ndoa na mateta gatagati ka arimi ba mira nteri ucia nyambene igundi keke mwenge otembia kwe mtarona mbia iche mwenge lo yanto beto kwe wa mwarona mbia iche igundi ke mwenge otewe burutiania otewa turona kuconia mbia yu igundi weto a mwenge ke thiolonkera gitala mirage ya tala mirekwa na ginya na igite ya ndu ya aga tala miraga tukana mirembo kandu kana ya tala mbi kuntunta ona ni nyambi na ntaona nya kaunti barugurire no kuona mbeci wirwa isinenkaniri isaso ninkaniri kaja nengero bao no techo tona akiama basa ko ya mwenge amwena bo ne batheretia tembeche iji ikaejanwa akiria memba ke baria bachiandikithietie na tekere ebunka ke arimi bamira mbeca itigwa yano kire achore mbeca iria yano ke muturo weta karenjesta ka memba na karomba mbeca bo arimi bamira bakiama kya nyambene mira sako bariuga kuri na wero kimerene gike nyuma ya bo kwewa mbeca uni thirikari ya kaunti ya Meru na kuga mbeca atika ejanwa kiria kiama nkrokia ngiri 3 ba magana jana etiko makania muronga mojwao jwagi siasa ni miari iria irathumbirwo ni munini wa gavana Titus Tochio uria ugite mworoto munene jwa kigina ki ni gutigira murimi akuguneka sagoni atianirirwo ni CS wetu lakini na matambesha nyo mutoye twarira gavana na 35 million siagwende sakwira mbere kwa kwenda wachwira ntubetu begembe ibe sakune sakwetu yakwa neta boya na ingwiti gatoro tutakuwa na besha yu tukongelo ingi watu tukubiga na ndoba siasa watu tubiga sako yetu ina members baba ingi nyambe mbele sako tubiga na members obo 3800 watu akuingirinya tutukuanga mtu wewe murango fulani chamani ni kumishwa members bonde bakunenkerwa mbeca kulingana na mahitaji ya mtu bokote nayo kiria gitigere nandi ni kuona kethero mbeca iji ikatetheria murimi na kubachukaniria kiuchumi nyuma ya thoko cia nthiguru cia ome kuingwa nkiripotera Nteto cia Weru TV ndiakwadietwa ni mwirigi wa Charity.